ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардад. Дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Наргиз Шарифзода. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара идома ёфт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара нахуст бинои хобгоҳи донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии Хатлонро ифтитоҳ намуданд. бинои хобгоҳи донишҷӯён дар асоси лоиҳа бо сохти меъмории замонавӣ бунёд шуда барои 800 нафар пешбинӣ гардидааст. Наврӯзшоҳи Азизулло ва Ҳафизуллои Саъдулло гузориш медиҳанд. 17 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара нахуст бинои хобгоҳи донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии Хатлонро ифтитоҳ намуданд. бинои хобгоҳи донишҷӯён аз таххона, 9 ошёна ва 133 ҳуҷра барои истиқомат иборат мебошад. дар маҷмӯъ дар иншооти нав ҷиҳати истиқомат, дарстайёркунӣ ва фароғат барои донишҷӯён беҳтарин шароит фароҳам оварда шудааст. хурсандибахш аст ки имрӯз барои мо донишҷӯён хобгоҳи нав бо тамоми шароитҳои замонавӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат ҳадя гардид. мо донишҷӯёни дурдасти кишвари азизамон акнун ба ҷои истиқомат низ таъмин гардидем ва ваъда медиҳем ки тамоми донишҳои тиббии худро боз ҳам бештар сайқал диҳем. имрӯз барои мо донишҷӯён пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хобгоҳи наву замонавӣ тӯҳфа намуданд ва пешвои муаззами миллат барои дастгириҳову ғамхориҳои пайваста нисбати мо ҷавонон сипосгузории худро мерасонем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти зиёд будани ниёз ба кадрҳои баландихтисоси соҳаи тандурустӣ, донишҷӯёнро бо истифода аз шароити замонавӣ ба омӯзиши илм ва пайваста такмил додани малакаи касбию оянда ҳамчун кадрҳои лаёқатманд хизмат намудан ба нафъи ҷомеа ҳидоят карданд. расман ифтитоҳ ёфтани хобгоҳи нав замонавии донишҷӯён барои мо толибилмони ин боргоҳи муқаддас боиси ифтихору фараҳмандист. акнун мо имконият пайдо кардем ки дар чунин хобгоҳи барҳаво истиқомат намуда дониши тиббии худро боз ҳам сайқал диҳем ва ҷавобан ба ғамхории сарвари мамлакатамон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш менамоем ки нозукиҳои илми тибро аз худ намуда дар баланд бардоштани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ саҳми арзандаи худро мегузорем. хобгоҳ бо тамоми шароитҳо таъмин буда барои мо донишҷӯён имконияти дигари таҳсилро фароҳам меоварад ва минбаъд дар ин хонаҳои барҳаво мо ҳам истиқомат мекунем ва ҳам ба дарсҳову машғулиятҳои фаннӣ омодагӣ мебинем. корҳои сохтмонӣ дар бинои хобгоҳи донишҷӯён моҳи октябри соли 2017 оғоз гардида буд ва иншооти соҳаи иҷтимоӣ аз ошхона, ҳуҷраҳои маъмурият, нуқтаи тиббӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. бинои хобгоҳи донишҷӯён дар асоси лоиҳа бо сохти меъмории замонавӣ бунёд карда шуда барои 800 нафар пешбинӣ гардидааст. сохтмони хобгоҳи донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон соли 2017 оғоз гардида соли 2022 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кушода шуд. сохтмон аз 9 ошона ва такхона иборат буда дар ошонаи якум маҷлисгоҳ барои 65 ҷой, ошхона барои 55 ҷои нишаст ва китобхона барои 22 ҷои нишаст ҷойгир аст. масолеҳи сохтмонӣ қисмати пурраашон аз корхонаҳои истеҳсолии худамон ватанӣ дастрас гардида ва ба сифату талаботи замона ҷавобгӯ мебошад. дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ҷавонон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат таҳсил доранд ва ба истифода додани хобгоҳи донишҷӯён барои ба талаботи замон мутобиқ шудани шароит ҷиҳати истиқомату таҳсил замина фароҳам намуд. ман мирзоӣ ва ҳикоят донишҷӯҳи курси якуми факултати тиббии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон зодаи ноҳияи Рошқалаҳи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошам. ифтихор аз он дорам ки барои духтарони минтақаҳои дурдаст аз ҷониби сарвари давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон квотаи президентӣ таъйин гардид ва ман низ
طبق کفایت پرزیدنتی به دانشگاه داخل شده تحصیل کرده ایستاده‌ام. افتخار آن را داریم که امروز برای ما دانشجویان چنین خوابگاه خوش‌طرح و زمانوی به استفاده داده شد. افتخارمند از آن هستم که زاده دوران استقلال بوده در فضای تنج و آرام کشور با دسترسی چنین شرایط و امکانیت‌ها به آموزش علم طب مشغول هستم. چقدر امکانیت و شرایط‌های نوی تحصیل و علم آموزی برای ما جوانان امروز فراهم آورده شده است و ما جوانان باید از این ثمرناک استفاده برای آینده درخشانمان امروز زمینه مستحکم و خوب گذاریم. تأسیس خود دانشگاه یک تحفه نادر و ارزشمندی راهبر معارف پرور و خیرتمند پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بود و ساخته به استفاده داده شدن خوابگاه زمانوی غمخواری نوبتی سرور مملکتمان برای ما جوانان دانشجو می باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مسئولین جهت در آینده بنیاد شهرک زمانوی طبی انشاءات یاریرسان برای تعلیم و تجربه آموزی دانشجویان دانشگاه دولتی طبی ختلان دستور و سفارش‌های مشخص دادند. آینده در برابر بنیاد بینای اساسی تعلیمی دانشگاه طبق نقشه گنرالی ساختمان درمانگاه ولایتی، خانه استقامتی برای آموزگاران و 2 خوابگاه برای دانشجویان در نظر است. در دوام فعالیت این دانشگاه نوتأسیس الکی می‌بینیم که در این مدت 2 بینای نوی تعلیمی به واسطه با اشتراک خود جناب عالی افتتاح یافتند و اینک امروز ما شاهد آن هستیم که وابسته به وضع اجتماعی دانشجویان و کارمندان است یک بینای خوش‌طرح و زمانوی برای 800 دانشجویی که امروز از 49 شهر و نواحی جمهوری تاجیکستان در این دانشگاه تحصیل میکنند شرایط مهیا شود. از چنین غمخواری ها در حق ما جوانان دوران استقلال به پیشوای معظم ملت سپاس بی اندازه و منتپذیری صمیمانه خود را میرسانم و کوشش می نمایم که دانشگاه را با بهای خوب و اعلی ختم نمایم. یادآور باید شد که تأسیس دانشگاه دولتی طبی ختلان در دایره توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه‌های اجتماعی صورت گرفته. البته نخستین تعلیم گیرندگان این درگاه علم و معرفت عبارت از 336 نفر سال 2022 دانشگاه را ختم نمودند و مطابق تقسیمات فردی از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به زینه‌های اینترناتورا و اردیناتورای کلینیکی به مؤسسه‌های تندرستی سفربر کرده شدند. نورسوی عزیزالله حفیظالله شگنم ناحیه دنغره. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ناحیه دنغره ولایت ختلان در خواجگی دهخانه سنگلی گلمراد با جریان جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی‌ها و گذرانیدن کشت تکراری شناس شدند. امروز در دایره دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت استفاده عاقلانه هر وجب زمین گرفتن 2 و 3 حاصل به تلف جمع‌آوری نمودن حاصل و ذخیره کافی محصولات کشاورزان خاصه خواجگیداران ناحیه دنغره به موفقیت‌ها نائل می‌گردد. توجه نمایید به گزارش نوبتی. 17 ایون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ناحیه دنغره ولایت ختلان در خواجگی دهخانه سنگلی گلمراد با جریان جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی‌ها و گذراندن کشت تکراری شناس شدند. خواجگی مذکور دارای نزدیک 32 گکتار زمین بوده. سال روان مهنتکشان غله، پخته، سبزوات، پالزی و دیگر نمود زراعت را کش نمودند. اساس موفقیت کشاورزان خواجگی از جاری نمودن تجربه معاصر، کارکرد با صفت خاک با استفاده از تکنیک طبق تعیینات پیش بینی شده، انتخاب تخم‌های با اقلیم پرورش مطابق، غذادهی و رعایت دیگر چاره‌بینی‌های در دایره اگرتکنیک کشت و پرورش زراعت پیش بینی شده منشأ می‌گیرد. ما زیاده از 32 گکتار زمین آبی داریم در خواجگیمون. گندم 10 گکتار، پخته 18 گکتار، کارتوشکا، پالزی، کارخانه موسمی، قلفینه. در نظر است که بعد گندم جوری میکنیم برای دون پرورش کنیم. گندم 48 تا 50 سنتی حاصل داده. از خواجگی خیلی فایده میبینیم. از 250 تا 300 از آسمان فایده میبینیم. اگر اون شده که سال خوبی بارشات باشد و آب باشد میشود.
майдони зироати ғалладонагии хоҷагӣ зиёда аз 10 гектарро дар бар мегирад ва сармашқи фаъолият қарор додани дастуру супоришҳои сарвари давлат дар самти таъмини истифодаи самараноки замину риояи агротехникаи кишту парвариш барои аз ғалла ба даст овардани ҳосили баланд мусоидат намудааст. майдони умумии ғалладонагиҳо дар бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъиятии ноҳияи Данғара зиёда аз 19 000 гектарро ташкил медиҳад ва ҳоло ҷамъоварии ҳосил тавассути 43 комбайни ғалладарав ба таври шабонарӯзӣ идома дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз ҳолати дигаргуншавии иқлиму дучанд гаштани талабот ба маводи ғизоӣ дар ҷаҳон кишоварзонро барои таъмини истифодаи самараноки замин ва захира кардани маводи ғизоӣ барои 2 соли оянда вазифадор намуданд. имрӯзҳо дар ҷамоати деҳоти сафобахш ҷамъоварии ҳосили ғалладонагӣ бо маром идома дорад. дар ҷамоати деҳоти сафобахш 1506 гектар ғалладонагиҳо киш карда шудааст. имрӯз ҳосилнокӣ аз 45 то 50 сентнерӣ гирифта истодааст. имрӯзҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти сафобахш 45 гектар аллакай кишти такрорӣ гузаронда шудааст ки аз онҳо донишҷувори макка, хоб полизҳо, дигар намудҳо бо маром идома дорад. ҳамзамон дар баробар ин кишти картошкарам баро мондем ки хубтару беҳтар ҳосилнокиша гирифта бурем. баъди ҷамъоварии ғалла дар заминҳои холишудаи хоҷагии деҳқонии Сангалӣ Гулмурод дар майдони 12 гектар кишти ҷувори макка барои дон ва кӯчати Қулфинай гузаронида мешавад. соли 2022 кишоварзони ноҳияи Данғара тибқи дурнамо дар майдони 5557 гектар кишти такрории зироати кишоварзӣ мегузаронанд. ба ҳолати 16 июни соли равон аллакай меҳнаткашон дар майдони зиёда аз 1300 гектар кишти такрорӣ гузарониданд ва ҳоло кор дар ин самт дар саҳро бо равонакунии тамоми имконият ҷараён дорад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо рафти ҷамъоварии ҳосили меваю сабзавот ва полезиҳо дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон шинос гардиданд. дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон таҷрибаи муосири истифодаи самараноки замин ба роҳ монда шудааст ва дар ин замина заҳматкашон бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ба ҷамъоварии ҳосили фаровони ғалла, ҷав, навъҳои гуногуни себ ва олӯи сиёҳ машғул буданд. дар заминҳои аз ҳосили гандум холӣ шуда кишти такрории ҷувори макка барои дон ва кунҷитро ба роҳ монданд. гузориш аз кооперативи истеҳсолии Сомонҷони ноҳияи Данғара. 17 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рафти ҷамъоварии ҳосили меваю сабзавот ва полезиҳо дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон шинос гардиданд. қайд кардан ба маврид аст ки кооперативи истеҳсолии Сомонҷон серсоҳа буда хоҷагидорон бо истифода аз оби фаровону замини зархез ва риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ ба кишту парвариши сабзавоту полезӣ, ғалладонагӣ, зироати техникӣ ва боғу тогзор машғул мебошанд. дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар 800 гектар гандум, 200 гектар ҷав, 170 гектар пахта, 200 гектар сабзавоту полезӣ ва дар 40 гектар ҷувори макка барои дон, 7 гектар сабзӣ, 20 гектар картошкаи навъи Тоҷикистон ва 1 гектар пиёзи тухмӣ кишт карда шудааст. дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар масоҳати беш аз 600 гектар боғ бунёд гардида, аз он 230 гектар себ, 142 гектар бодом, 73 гектар олу, 15 гектар чормағз, 8 гектар ангур, 7 гектар шафтолу, 3 гектар нок ва 2 гектарро гелос ташкил медиҳад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати гирифтани аз 3 то 4 ҳосил аз як қитъа ва бо ин роҳ саҳм гузоштан дар татбиқи яке аз 4 ҳадафи стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ дар байни қаторҳои боғ сабзавоту полезӣ аз ҷумла тарбузу харбуза, помидору бодиринг ва лӯбиёдонагиҳо кишт карда шудааст ки нашъу намои хуб доранд. имсол себмон, сливамон, зардолумон ҳамаи чимон имсол ба солҳои пештар бисёр хуб аст. баъд ноҳияи Данғара ба тамоми ҷумҳурии Тоҷикистони худмон содирот кардесем. олимои кишоварзӣ қайти ҳамкорӣ кардагем, мефаҳмонанд чӣ кор кунед, чӣ кор накунед. баъд ҳосилнокии дарахт, ба ғизотии дарахт, баъд касалҳои дарахт олимон тавсия метиҳанд. мо кору фаъолиятмонро пеш мебарем. ҳоло дар заминҳои хоҷагӣ ҳосили тарбуз фаровон буда маҳсулоти тайёр тариқи мошинҳои махсус ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат
интиқол дода мешавад. таҷрибаи хоҷагидорон нишон дод ки истифодаи байни қаторҳои боғ беҳтарин имконият барои афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, таъмин кардани бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ аз лиҳози экологӣ тоза ва гирифтани самараи бештар аз замин маҳсуб меёбад. дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон таҷрибаи муосири истифодаи самараноки замин ба чашм мерасад. ҳамин шабрӯзҳо заҳматкашон бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ба ҷамъоварии ҳосили фаровони ғалла, ҷав, навъҳои гуногуни себ ва олӯи сиёҳ машғул буда дар заминҳои аз ҳосили гандум холӣ шуда кишти такрории ҷуворимака барои дон ва кунҷитро ба роҳ мондаанд. деҳқонон мегӯянд имсол ҳосили ғалла назар ба солҳои гузашта бештар аст ва асоси фаровонҳосилии онро риояи қоидаҳои дурусти агротехникаи кишту парвариш ташкил медиҳад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат баҳри гузарондани шодгори хушсифат ва таъмини фаровонҳосилӣ дар хоҷагиҳои кишоварзӣ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг баробари дигар техникаҳои кишоварзӣ тракторҳои пуриқтидори тасмачарх ворид гардидааст. мо аз ҷумҳурии беларусия аз заводи мозырск ба ҷумҳурӣ тракторҳои тасмачархи қувватнокии 210 қувваи асб зиёд ворид намудем ки имрӯз тракторҳои тасмачарх барои кишту кор омода буда истифода бурда шуда истодааст. ин тракторҳо чуқурии заминро аз 35-40 сантиметр зиёда шудгор намуда испорҳои 5-6 қабата ё зиёда аз инро метавонад ки кашида заминро шудгори босифат гузаронад. мутобиқи маълумот корхонаи мазкур имкон дорад ки дар асоси шартномаи тарафайн ба ҳамаи хоҷагиҳои кишоварзии мамлакат чунин тракторҳои пуриқтидори тасмачархро дастрас намояд. ҳамзамон бо истифода аз имкони мавҷуда ҷамъоварии хӯроки дурушти чорво идома дорад. бо назардошти он ки баланд бардоштани маҳсулнокии чорво ва беталаф баровардани он аз зимистон аз заминаи мустаҳками хӯрок вобастагӣ дорад, талош бар он равона карда шудааст ки хӯроки чорво ҳарчи бештар захира карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти назарраси хоҷагидорони кооперативи истеҳсолии Сомонҷонро ки бозгӯи ҷонибдории амиқ аз сиёсати аграрии ҳукумати мамлакат аст намуна арзёбӣ карда ба меҳнати садоқатмандонаи кишоварзон баҳои баланд доданд. боғдорӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти кишоварзони хоҷагии мазкур ба шумор рафта, меҳнаткашон баъди омӯзишу мукаммалсозии таҷрибаи илмию амалӣ асосан майдони навъҳои ниҳоли дарахтони меваҳояшон содиротиро васеъ мекунанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти хоҷагидорон дар самти парвариш ва нигоҳубини дарахтони мевадиҳанда баҳои баланд дода хоҷагидоронро барои беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил вазифадор карданд. бо истифода аз иқлими мусоиди ноҳияи Данғара барои парвариши полезӣ соли равон дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар майдони 300 гектар кишти полезӣ гузаронида шудааст. тамоми навъи маҳсулоте ки ҳамин дар соҳаи кишоварзӣ мавҷуда дар ҳамин хоҷагии кооперативи истеҳсолии Сомонҷон парвариш карда мешавад. соли гузашта маҳсулотҳои содиротии кооперативи истеҳсолии Сомонҷон аз он ҷумла ба Россия, Қазоқистон, қирғизистон бурда буданд. мо хоҷагидорон дастури супоришҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи аввали кори худ дониста барои холӣ намондани ҳар як қитъаи замин ва барои таъмини амнияти озуқаворӣ кӯшишу ғайрат мекунем, саҳми худро гузорем. айни замон ҳосили ҷамъоваришуда ба бозорҳои шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат пешниҳод карда мешавад. хоҷагии мазкур баробари истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳамзамон дар таъмини ҷойҳои нави корӣ низ мусоидат менамояд. ҳамасола дар ин ҷо дар мавсими кишту кор ва ҷамъоварии ҳосили маҳсулот то 1000 нафар шаҳрвандони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва муваққатӣ таъмин мегарданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва дастовардҳои меҳнатии кишоварзони кооперативи истеҳсолии Сомонҷон ки аз сабзавоту полезии тару тоза, ғалладона, мевагӣ ва гиёҳҳои шифобахш иборат буд дидан намуда меҳнаткашонро барои истифодаи ҳарчи бештари имкониятҳои табиию истеҳсолии маҳсулоти ватанӣ аз лиҳози экологӣ тоза ҳидоят намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара корхонаи воҳиди давлатии чарми Данғараро ки аз ҷониби агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бунёд шудааст, ифтитоҳ намуданд.
با مورد بهره برداری قرار دادن کارخانه چرمی دنغره 150 ساکن محلی صاحب کار دائمی و معاش خوب شده. مسئله تأمینات با سر و لباس، رخت خواب و پایافزال نیز بهتر می‌گردد. کارخانه مذکور در مملکت یگانه کارخانه میباشد که با کارکرد پشم و پوست مشغول است. گزارش دایر به اقتدار استحصالی کارخانه کارکرد چرم. 17 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنغره کارخانه واحد دولتی چرم دنغره را که از جانب اگنتی تأمینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد شده است افتتاح کردند. کارخانه در دوره تطبیق عملی هدفهای اساسی استراتژی کشور صنعتی کنانی با سرعت مملکت و در اساس سفارش‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت تشکیل کارخانه‌های وطنی و تأسیس جای‌های نوی کاری مخصوصاً در دهات کشور در مساحت 5 گکتار ساخته شده است. انشاءات مذکور از کارگاه‌های دوزندگی، کارکرد پشم، پوست، استحصال پشم، پایافزال، تکچرم و دگخانه عبارت میباشد. در کارگاه دوزندگی 48 ماشین درزدوزی و دیگر دستگاه و تجهیزات که برای دوخت سر و لباس زنانه و مردانه، لباسهای حربی و کلاههای تابستانه و زمستانه پیش بینی گردیده است نصب شده. در اینجا 45 نفر زنان خانه‌نشین با کار دائمی تأمین میباشند. در سیخ دوزندگی در یک روز 150 تا 200 دانه کلاه و تا 80 دانه کاموفلاژ تابستانه استحصال کرده می شود. خوشحال از آن هستم که امروز با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنغره یک کارخانه زیبا و زمانوی ساخته و استفاده داده شد که ما زنهای خانه‌نشین به جای کار دائمی تأمین شدیم. ما امروز در اینجا کلاه زمستانه، تابستانه، لباس‌های نظامی دوخته با صفت کار خودمان را به انجام رسانده شده‌ایم. در کارخانه استحصال پایافزال نیز به راه مانده شده است. تجهیزات استحصال پایافزال از جمهوری ترکیه وارد گردیده است که در یک گردش 36 جفت استحصال کرده می شود. اقتدار استحصالی آن در یک سال 25,000 جفت را تشکیل می‌دهد. در کارگاه اساساً پایافزال چرمی که در بازارهای داخلی و خارجی طلبات به آن زیاد است استحصال می‌گردد. وابسته به طلبات کارمندان کارگاه پایافزال را برای نورسان و کلانسالان و نظامیان نیز پیشنهاد می‌کنند. در سیخ کارکرد اشیاء خام چرم دستگاه استحصال تک چرم نصب گردیده در 4 دقیقه 36 عدد و در 8 ساعت کاری 4320 تک چرم استحصال می‌کند. برای پیشبرد کاری دستگاه‌های کارخانه دگخانه برای استحصال بوق موجود است. مواد سوخت دگخانه انگشت بوده. خراجات یک روزه 2 تانه انگشت را تشکیل می‌دهد. کارخانه چرم دنغره جهتی به خارج برآوردن محصولات استحصال شده با فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان همکاری را به راه می‌ماند.
یکی از اشیاءهای خامی که در کشور کارکرد نمیشد پشم گوسفند میباشد. امروز بعد مجهزگردانی کارخانه با تکنولوژی نوی کارکردی پشم این تدبیر پورا به راه مانده شد. اقتدار کارگاه کارکردی پوست در یک روز تا 1 تن پوست را تشکیل می‌دهد. در کارگاه کارکردی پشم خط شستشوی پشم نصب گردیده است که درازی خط آن 86 متر را در بر گرفته. اقتدار 3 ساله‌اش در یک ساعت 300-400 کیلوگرم و در یک روز 2.4 تن را در بر می‌گیرد. در کارگاه استحصال پشم در یک روز 1.8 تا 2 تن پشم کارکرد می‌شود. از محصولات کارکرد شده پشم در کارخانه چرمی دنغره اساساً کورپا و بالشت استحصال کرده می‌شود. در قسم آخر خط کارکرد و استحصال پشم ماشین‌های کورپا و تکثری دوزی نصب گردیده است که در آن دوام یک روز از 80 تا 100 دانه بالاپوش استحصال کرده می‌شود. وزن یک کورپا 2 کیلوگرم و یک تکثری 1 کیلو پشم را تشکیل می‌دهد. تا امروز در کارخانه برای استحصال محصولات 59 تن پشم از ناحیه‌های دنغره و فرخار جمع‌آوری و کارکرد شده است. اینچنین در کارخانه 80 تن پشم گوسفندهای ذات حصاری، انگوری، قراقلی و ذات محلی ذخیره گردیده است. در کارخانه نوبنیاد در مجموع 150 ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردید. محصولات کارخانه دارای صفت خوب و رقابت‌پذیر بوده. قسمی از آن برای صادرات پیش بینی می شود. مورد ذکر است که با دستگیری همیشگی رهبریت دولت و حکومت مملکت و با شرافت استقلالت کشور، مسئله تأمینات قسم واحدهای نظامی مملکت با مواد خوراکباری، سر و لباس و دیگر مهمات جنگی حل خود را پیدا کرده است. از جانب اگنتی تأمینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان توسط خواجگی‌های یاریرسان و کارخانه‌های زیرتابع اگنتی که در آنها پرورش چاروا، زراعت‌های گوناگون، سبزوات و پالایزی، دوخت سر و لباس و استحصال پایافزال به راه مانده شده است، تمام قسم‌های نظامی کشور دوام سال با مواد نیاز اول، سر و لباس گرم، پایافزال و دیگر مال و محصولات ضروری تامین کرده می‌شود. با مورد بهره برداری قرار دادن کارخانه چرم دنغره 150 نفر ساکن محلی صاحب کار دائمی و معاش شده. مسئله تأمینات با سر و لباس، رخت خواب و پایافزال نیز بهتر می‌گردد. در حدود کارخانه چرم دنغره و در گرد و اطراف بنا زیاده از 30,000 گلوب بوته‌ها و 10,000 درختان همیشه سبز و آرایشی شنانده شده. راه‌ها سفالک‌پوش و نزد انشاءات با ستونپایه‌ها چراغان گردیده است. بعد شناسایی با شرایط کارخانه، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با رهبریت اگنتی تأمینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت استفاده ثمرناک اقتدار کارخانه، استحصال محصولات خوشصفت و تأمین سریع نهادهای ارتش ملی با مواد ضروری دستور و هدایت‌ها دادند. در دهه غرغره ناحیه دنغره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرحله دومی کارگاه‌های رنگ‌وبارکنی متا، دوزندگی و بینای ماموری جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض کریم را افتتاح کردند. یادآور می‌شویم که مرحله یکم جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض کریم از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2019 افتتاح گردیده بود. بنیاد کارخانه‌های صنعتی خاصه جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض کریم در زمینه هدف‌های سالهای رشد صنعت در دهه دوردست عملی گردیده برای رشد محل مساعدت می‌نماید. گزارش نوبتی در این خصوص. 17 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه غرغره ناحیه دنغره مرحله دوم کارگاه‌های رنگ‌وبارکنی متا، دوزندگی و بینای معموری جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض کریم را افتتاح کردند.
مرحله دوم کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض کریم از جانب صاحبکار محلی فیضعلی زاده سیفالدین فیضعلی بهر تطبیق هدف‌های استراتژی مملکت صنعتی کنونی با سرعت کشور و در دایره سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت بنیاد شده است. در کارگاه‌های کارخانه معاصرترین تکنولوژی کارکرد پخته و تولید محصولات از شرکت‌های با نفوذ جمهوری مردمی چین و ترکیه وصل و نصب گردیده است که با استفاده از این امکانات استحصالات در دایره استانداردهای بین‌المللی راه اندازی می‌گردد. انشاءات از 2 آشانه و از 3 قسم اساسی استحصالات عبارت میباشد. ما در سال 2019 همین کارخانه فیض کریم را گشوده بودیم. ما از بس که همین متایی که میبرآورد همین کارخانه استحصال میکرد ما یک رنگ و برکنی تجربه رنگ و برکنی نداشتیم. ما در 2022 همین تجربه رنگ و برکنی را آوردیم، نصب کردیم. اینا همین روز گشوده شد با اشتراک پیشوای معظم ملت. بسیار خرسندی بخش است که امروز روزی فراموش نشونده است. ما در همین جا در مجموع 250 نفر رو زن و بانوی همین ده ها رو با جای کار دائمی تامین کردیم. متخصصای از خارجه از ترکیه آوردیم برای کارآموزی، از ازبکستان، از خیتای آوردیم که برای همین الکی همشون همین کارگرایی که شما دیدید همشون دوزندهای خوب شدن، با معاشهای خوب هم تامین هستند. من میلت‌داری خودم رو با پیشوای معظم ملت میرسونم که محض با دستگیری پیشوای معظم ملت ما همین کارخانه رو در بین 1 سال 1.5 سال که شده به استفاده دادیم با 250 جای کاری از همین شماره کارگران 225 نفرشون رو همین زنان تشکیل میکنن. زنان که به همین کار نیاز داشتن در این دهه. ما با دستگیری پیشوای معظم ملت در همین یک دهه دوردست همین کارخانه رو ما ساخته و استفاده بودیم. در سیخ بافندگی 10 دستگاه کلون دورت شکل نصب شده اساساً برای بافتن گازوار از قبیل متاهای یک طرفه و 2 طرفه رشته‌دار استفاده کرده می شوند. اقتدار سالانه استحصالی کارگاه زیاده از 36 تانه را تشکیل نموده طلبات استحصالات را با متا تأمین می کند. رشته همچون اشیاء خام از کارخانه های استحصال وطنی، مجموعه نساجی جمعیت سهامی پوشیده جونتای دنغره سینسیل و تکستیل و وحدت تکستیل ناحیه یوان دسترس کرده می شود. سیخ دومی کارخانه کارگاهی رنگ و بار متا بوده. آن از دستگاه رنگکنی از جهت اکولوژی تازه و از جهت استفاده قوه برق کم مصرف تجهیزات رنگ و بار رشته عبارت می باشد. حجم استحصال سالانه رنگ و بار متاهای گازبار با رنگ‌های گوناگون زیاده از 36 تانه را تشکیل می دهد. دوره نهایی خط استحصالی کارخانه دوزندگی می باشد که در آن 80 عدد ماشین درزدوزی و تجهیزات به آن وابسته نصب کرده شده است. اقتدار استحصالی کارگاه دوزندگی وابسته به فرمایش در یک شبانه روز 1000 دانه لباس را تشکیل می دهد. عین زمان در مرحله یکم و دوم لایحه 250 نفر ساکن محلی به کار جلب شدند. سالهای زیاد مادران و دختران دهه ما هنر خود را پس پرده نگاه می داشتند. با دستگیری جناب عالی با تشبوس صاحبکاران دهه امان مدت 4 سال می شود که ما با جای کار دائمی معاش سری وقتی و اضافه پولی ها تامین هستیم. در کارخانه ما زیاده از 120 نفر مادران و دختران کار و فعالیت می نمایند. ما در کارخانه مان 5 نمود محصولات وطنی از جمله جورابافی، متا براری، دوختن لباس‌های حربی، لباس‌های کودکانه و زنانه مشغول هستیم. شکرگزار از آن هستیم که کمی هم باشد با هنر خود در آبادانی تاجیکستان عزیزمان سهم گذاشته ایستاده ایم. امروز باشد شادی و خرسندی ما را حد و کنار نیست، زیرا که در کارخانه ما دستگاه‌های ایلاوگی متا رنگ و بارکنی به کار درآمد که این به نیکو احوالی دهه ما یک کمک اولین درجه می شود. ما مادران دعاگوی همین هستیم که جناب عالی بالای سر ما سایبان باشد و تاجیکستان عزیز ما گل گل و شکوفت، سهم صاحبکارانمان زیاد شود و آسمان تاجیکستان صاف و بی‌غبار باشد. خرسندی من از آن است که در دهه ما از جانب صاحبکاران وطن دوست چنین کارگاه نو زمانوی شده شد. با شده شوی این کارگاه نو زمانوی
ما زنان و دختران دهات و جای کار دائمی تامین شدیم. مینداری خش را به سرور دولت میرسانه، ما به جای کار و معاشهای خوب تامین شدیم. مغازه فروش محصولات کارخانه در آشیانه یکم جایگیر شده است. جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض کریم جهت همکاری و پیشبرد فعالیت، اینچنین آماده نمودن متخصصان با فدراسیای روسیه، ترکیه و جمهوری ازبکستان همکاری زیچ براه مانده است. یادآور می‌شویم که مرحله یکم جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض کریم اوید به استحصال نمادهای گوناگون لباس‌های حربی و کاری برای کارمندان ساحه‌های مختلف، اینچنین سر و لباس کودکانه از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 23 می سال 2019 افتتاح گردیده بود. با تأسیس مرکز خدمترسانی معیشی ساکنان دهه غرغره صاحب جای کاری دائمی شدند که 80% را زنان و بانوان تشکیل می‌دهند. این تصمیم صاحبکاران وطن دوست در عملی گردیدن هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با سرعت کشور، تأسیس جایهای کاری و استحصال محصولات وطنی سهم ارزنده می‌گذارد. بعد افتتاح کارگاه‌های رنگ‌وبارکنی متا و دوزندگی و شناسایی با اقتدار استحصالی کارخانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام سازنده صاحبکاران بهای ارزنده داده با آنها جهت استفاده ثمرناک کارخانه و استحصال محصولات رقابت‌پذیر و با صفت وطنی دستور و هدایت‌ها دادند. باید گفت که امروز در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنقره با بنیاد دو کارخانه واحد دولتی چرم دنقره اگنتی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کارگاه‌های رنگوبار متا و دوزندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض کریم در مجموع 400 جای نو کاری تأسیس یافت که از هدف‌های اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. имсол дар бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъияти ноҳияи данғара дар майдони зиёда аз 19 000 гектар кишти ғалладонигоҳиҳо гузаронида шудааст. риояи агротехникаи кишту парвариши зироат барои таъмини фаровонҳосилӣ мусоидат намуд ва ин шабу рӯз ҷамъоварии ҳосил бо равонакунии тамоми имконият ҷараён дорад. наврӯзшоҳи азизулло аз ноҳияи данғара гузориш медиҳад. айни замон дар майдонҳои васеъи ноҳияи данғараи вилояти хатлон ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо ба таври муташаккилона ҷараён дорад. дар маҷмӯъ аз ин ноҳияи аграрии мамлакат бояд ҳосили ғалладонагӣ аз майдони зиёда аз 19 000 гектар ба пуррагӣ ҷамъоварӣ карда шавад. ин майдонҳои васеъ аз имкониятҳои асосӣ ба ҳисоб меравад барои қонеъ гардонидани талаботи бозори истеъмолии тоҷикистон бо ғалла. дар доираи таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот ба роҳ мондани кишту парвариши зироат фаровонҳосилиро дар майдонҳои васеъ таъмин намудааст. хоҷагиҳое ки иҷрои чорабиниҳои агротехникиро дар вақташ тибқи таҷрибаи илмию амалӣ таъмин намуданд, ҳосили баланди ғалларо ба даст оварданд. зироатҳои гуногуни ғалладонагӣ киш карда шуд ва имрӯз дида истодаем ки давоми як ҳафта мешавад дар ноҳия ва ҷамъоварии ғалладона шурӯъ карданд. то имрӯз дар ноҳия 555 адад техникаҳои гуногуни кишоварзӣ вуҷуд дорад. аз ҷумла 46 адад техникаҳои тасмачархи шудкоркунанда ва боқимондаҳо техникаҳои МТЗ-82 ба кор омода ҳастанд. қариб 180 адад телешкаҳои боркашӣ аз ҷумла ядакҳо мегӯем барои кашандони ғалладона хошокҳои дурушт омода ҳастанд. ҳосил хеле фаровон аст нисбати соли гузашта ва имрӯз тамоми деҳқонони ноҳия омода ҳастанд ки ин ҳосилҳо сари вақт ғун дошта гиранд. дар тамоми заминҳо ғалладона киш карда шудааст ва имрӯз бомаром ҷамъоварии он идома дорад ва метавонад ноҳияи данғара ҳам худашро ҳам тамоми ҷумҳуриро бо зироатҳои хӯроки чорво бо ғалладона таъмин намояд ва мо аз ин боварии калон дорем. ин шабу рӯз дар ноҳияи данғараи вилояти хатлон 43 камбайни ғалладарав ба саҳро сафарбар карда шудааст.
риояи муҳлат, интихоби тухмиҳои мутобиқ ба маҳалли парвариш, коркарди хок бо истифода аз техникаи тибқи таъинот пешбинишуда, ғизодиҳӣ ва риояи дигар чорабиниҳои агротехникаи кишту парвариш ба таъмини фаровонҳосилӣ сабаб шудааст. аз ҷониби дигар бо назардошти ҳолати кунунии ҷаҳон имрӯз кишоварзони ноҳияи Данғара иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи фаъолият қарор дода дар баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ муваффақиятҳои худро афзун мегардонанд. ҳамин буд ки дар 5 моҳи соли 2022 ҳаҷми умумии маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи Данғара ба 1 миллиарду 194 миллион сомонӣ баробар шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 20% зиёд мебошад. ҳосиломон хеле назар ба солҳои пешина нақстар аст. мо ҳосилҳои имсола гирифтагимон хеле хурсанд ҳастем. бозори истеъмолимона ба ғалаву донагии худмон таъмин мекунем. ҳосили фаровони ғала ҳавасмандии кишоварзони ноҳияи Данғараро барои саривақту беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил ва оянда таъмини истифодаи самараноки замин зиёд гардонидааст. дар баробари ғаладонагӣ ноҳияи Данғара яке аз таъминкунандагони асосии хоҷагиҳо бо хӯроки чорво ба ҳисоб меравад. хӯроки дурушт саривақт бо истифода аз техникаву мошиналоти кишоварзии ҷамъоварӣ ва барои 2 соли оянда захира карда мешавад. ҳамзамон ба дигар шаҳру ноҳияҳо пешниҳод мешавад. таҳлилҳо нишон медиҳад ки ноҳияи Данғара яке аз таъминкунандагони асосии вилоятҳои Суғду Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо ғаладонагӣ ва хӯроки чорво ба ҳисоб меравад. ҳосили фаровони ҷав, гандум ва зағир имкониятҳоро барои таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо маводи ғизоии ниёзи аввал бештар намудааст. мо деҳқонони ноҳияи Данғара дар заминҳои зиёд кишти ғаладона гузарондагием. дар вақти кишту кори ғаладона бисёр тухмии хуби хушсифата истифода бурдагием. барои ҳамин мо боварӣ комил дорем ки ва ҷамъовариро имрӯз сар кардем. бисёр ҳосили фаровон гирифтаистем. бисёр ҳосили хуб гирифтаистем. ҳам ҳосили гандум, ҳам ҳосили ҷав, ҳам ҳосили зағир, растани зағир бисёр ҳосили хуб додааст барои мора. мо кӯшиш мекунем ки сари вақт ҳамин ғаладонаро ҷамъоварӣ кунему шудгори замина ба ҷо биёрем ки дар вақти тобистон қурумсуз кунем заминаву бо дар барои оянда тайёрӣ бинем ва он хошоки дириште ки дар саҳро ҳаста барои чорво пурра ҷамъоварӣ карда бигиремшон. имрӯз дар ноҳияи Данғара таҷрибаи ғании заминдорӣ дар асоси имкониятҳо дар ҳамкорӣ бо намояндагони илм амалӣ гардонида мешавад. агар дар заминҳои обӣ аз кишти асосӣ холӣ шуда кишти такрорӣ гузаронида шавад, заминҳои лалмӣ, шудгор ва то давраи навбатии кишт омода карда мешаванд. баробари гундоштани ҳосил дар ноҳияи аллакай ба шудгори замин шурӯъ карданд, чунки аз таъсири нурҳои офтоб замин ғизо мегирад. хурумҳое ки калон аз похса мегем аз таъсири нури офтоб мулоим мешавад, таъсири зиёд мегардад ва баробари сар шудани намиҳои аввал моҳои октябр, ноябр ҳатман кишти тирамҳои зироатҳои ғаладонро сар кардан дар кор, чунки ҳангоми октябр, ноябр киш кардани зироатҳои ғаладона аз таъсири аввалин боронҳое ки мешавад ғала аллакай сабзиш мекунад ва худашро мустаҳкам мекунад то зимистон ва оянда ҳосили хуб медиҳад. мо ҳосила дар саҳро пурра буданша маълум шид ки аз аввали ҳамин дарав ки ҳосил бисёра мо пурра гуфта метонем ки ҷумҳурия ба ғаладона таъмин мекунем. ин шабу рӯз барои беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил ва гузарондани кишти такрорӣ дар ноҳияи Данғара миқдори зиёди техникаву мошиналоти кишоварзӣ сафарбар карда шудааст. натиҷаи афзуншавии дастовардҳои кишоварзони ноҳияи Данғара дар самти истеҳсоли маҳсулоти ниёзи аввал бевосита дар асоси таҷрибаи муосир ба меҳнати пайваста марбут дониста мешавад. зеро кишоварзони ин ноҳияи аграрии мамлакат дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ки аз паём ба маҷлиси олӣ ва маҷлисҳои ҳукумати мамлакат бармеояд сармашқи фаъолият қарор додаанд. ҳамин аст ки кишоварзони ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон имкониятҳои худро дар самти таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти ниёзи аввал дучанд гардонида дар соли 2022 яке аз таъминкунандагони асосии бозори истеъмолии мамлакат бо ғаладонагиҳо ва сабзавоту меваҷот ба ҳисоб мераванд.
зеро дар асоси риояи агротехникаи кишту парвариши зироат ва меҳнати пайваста таъмин кардани кишту парвариши зироат имкониятҳои ноҳияи Данғараро барои захира кардан ва таъмин намудани дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо ғалла дучанд намудааст. наврусёҳ азизулло, ҳафизуллои саъдулло, завқибеги файзулло, ноҳияи Данғара. идомаи ахбор. имрӯз таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии оби Роғун баргузор гардид, ки дар он 9 масъала мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар оғози маҷлис ҳисоботи солона ва ҳисоботи истеҳсолӣ ва молиявии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии оби Роғун дар соли 2021 шунида шуд ва хулосаи аудитории ҷамъияти мазкур барои соли 2021 пешниҳод гардид. ҳамчунин дар ҷаласа оид ба зиёд намудани сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии оби Роғун ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба оинномаи ҷамъият қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. дар маҷлис аъзои шӯрои нозирон, комиссияи тафтишотӣ ва комиссияи ба ҳисобгирии ҷамъият интихоб гардида, низомномаи мудирияти истифодабарӣ ва аудитории ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии оби Роғун барои соли 2022 тасдиқ карда шуд. дар шаҳри душанбе форуми 4-уми миллии соҳибкорони корхонаҳои насоҷӣ ва дузандагии аъзои иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон баргузор гардид. форуми мазкур бо ташаббуси иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. гузориши хабарнигорони мо. дар форуми 4-уми миллии соҳибкорони корхонаҳои насоҷӣ ва дузандагии аъзои иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, соҳибкорон, роҳбарон ва мутахассисони коргоҳу корхонаҳои насоҷӣ ва дузандагии аъзои иттифоқ аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат, намояндагони вазорату идораҳои марбутаи давлатӣ ва шарикони рушд ширкат варзида, мушкилоти ҷойдошта самту омилҳо ва роҳҳои таъмин намудани рушди босуръати соҳаи насоҷӣ ва дузандагии Тоҷикистонро баррасӣ намуданд. пеш аз оғози чорабинӣ намоиши молу маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолии саноати насоҷии кишвар доир гардид. гуфта шуд, ки соҳаи насоҷӣ ва дузандагӣ дар мамлакат бо вуҷуди мушкилоти ҷойдошта дар соли 2021 нишондиҳандаҳои хуб дошт. дар соли гузашта корхонаҳои соҳа 23338 тонна ресмони пахтагин, 15642 ҳазор метри мураббаъ матои пахтагин, 15409 ҳазор ҷуфт ҷуроб ва анвои гуногуни маҳсулотро истеҳсол намуданд. корхонаҳои насоҷӣ ва дузандагии ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 74 миллион доллари амрикоӣ ресмони пахтагин, матои пахтагин, ҷуроб ва маҳсулоти дузандагӣ содирот намуданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам ҷаноби олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оиди таъмин намудани рушди соҳаи саноат диққати махсус медиҳанд ва мо соҳибкорони корхонаҳои насоҷӣ ва дузандагии иттифоқ ҳам сиёсати хирадмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дастгирӣ намуда имрӯз масъалаи ниҳоят муҳим, яъне муайян намудани роҳҳои рушди соҳаи насоҷӣ ва дузандагии ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ менамоем. яке аз мақсадҳои асосии иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон ин ҳимояи манфиатҳои қонунии соҳибкорони соҳа мебошад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда чораҳои заруриро барои фароҳам намудани шароити мусоиди фаъолияти соҳибкорӣ меандешад ва саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи 4-уми миллӣ аз ҷумлаи чунин тадбирҳо мебошад. масъулин баргузор намудани чунин чорабиниҳоро қобили таваҷҷӯҳ шуморида, натиҷаи онҳоро дар амалигардонии самтҳои асосии сиёсати дастгирикунандаи соҳаи соҳибкорӣ мусоидаткунанда меҳисобад. дар дохили ҷумҳурӣ маҳсулоте ки мо истеҳсол мекунем рақобатпазир шуда метавонад, чунки мо ҳамасола ки ба духти либоси мактабӣ машғул ҳастем, кӯшиш мекунем ки он дархосту он чизе ки аз худи хонанда, аз худи падару модар мешавад, мо ҳамаамира ба инобат гирифта кӯшиш карда истодаем ки ҳамон маҳсулоте ки мо истеҳсол мекунем дархости ҳамон падару модар ё ки хонандара қонеъ гардонда тавонад. ба ҳамин хотир мо ҳамасола дар кӯшиши ба сифат бо матои бадошт, бо матое ки мисол ба
кӯдак аз тарафи гигиениям ягон зараровар нест. мо ҳам қиматҳоро интихоб карда имсол либос омода месозем. аз тарафи иштирокчиёни форум муроҷиатномаи аъзои иттифоқи рушди бахши хусусии тоҷикистон ба ҳамаи кормандони корхонаҳои насоҷӣ ва дузандагии кишвар ва роҳбарони вазорати идораҳои марбутаи ҷумҳурии тоҷикистон қабул шуд. иштирокчиёни форум ба хулоса омаданд ки танҳо дар сурати фароҳам овардани фазои мусоиди соҳибкорӣ, баландбардоштани дараҷаи дониши ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, касбии соҳибкорон, гирифтани монеаҳои рушди савдо, тайёр намудани мутахассисони муҳандисӣ ва коргарони ихтисосҳои асосии босалоҳият, самаранок истифода бурдани қудратҳои истеҳсолии мавҷуда, таъмин намудани рақобатнокии маҳсулоти истеҳсолӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ, рушди соҳаи насоҷӣ ва дузандагии кишварро таъмин намуда, барои ноил шудан ба ҳадафи таъмин намудани коркарди ниҳоии нахи пахта, истеҳсоли ватанӣ то маҳсулоти рақобатпазири содиротӣ ва ивазкунандаи воридот мусоидат менамоянд. дар форум ҳамчунин озмуни анъанавии соҳа дар 2 бахш ва 8 зербахш ҷамъбаст гардид, ки дар он ғолибон аз рӯи бахшҳои гуногун иштирок намуда бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. барои ба сатҳу сифати нав баровардани дараҷаи хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи Роштқалъа бунёди табобатхонаи нав бо тамоми шароит ва мутобиқ ба талаботи замон ба нақша гирифта шудааст, ки корҳои сохтмонии иншооти нав оғоз гардид. гузориш дар ин хусус. касалхонаи ноҳияи Роштқалъа ҳанӯз нимаи дуюми асри гузашта сохта шуда, бо гузашти айём ва зиёд гардидани аҳолӣ ба талабот ҷавобгӯ нест. бо дар назар дошти беҳтар намудани соҳаи ҳифзулсиҳат ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ бо дастури мустақими асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди табобатхонаи нав талаби замон дониста шуд. имрӯзҳо корҳои бунёдӣ дар иншоот бо маром ҷараён гирифта, сохтмончиён дар зербинои табобатхона машғули кор мебошанд. айни ҳол бунёдкорони ҷамъиятҳои дорои масъулияташ маҳдуди муқим ва бунёд ба корҳои бетонӣ машғуланд. мутобиқи иттилои муҳандиси сохтмон, узли бетон ё худ коргоҳи истеҳсолии бетон дар майдончаи сохтмонӣ насб карда шуда, он имконият медиҳад то корҳои сохтмонӣ дар бинои табобатхона мунтазам пеш бурда шавад. масъулаи сохтмонӣ аз шаҳри Душанбе ворид карда шуда, ба ҳолати ҳафтаи равон аллакай беш аз 200 000 сомонӣ аз худ карда шуд. корҳои бунёдӣ дар блоки якум, яъне бинои шӯъбаи касалиҳои гузаранда барои 12 кати хоб бо маром идома дорад. барои суратбахшии корҳои бунёдӣ 4 адад механизми корӣ, экскаватор, 3 адад мошинаҳои пуриқтидори боркаш дар ихтиёри сохтмончиён қарор доранд. бо дар назар дошти аз вайронӣ нигоҳ доштани ҳолати роҳи марказии ноҳия, сохтмончиён кӯшиш доранд то нақлиёти боркашро мувофиқи иқтидор бор намоянд. бо анҷоми корҳои сохтмонӣ ва мавриди истифода қарор дода шудани ин иншооти барои сиҳатии оммаи ноҳияи Роштқалъа муҳим, маркази ноҳияро боз як бинои дорои тарҳи замонавӣ таровати дигар хоҳад бахшид. тоҷинисои Файзуллобек, Муборакшои Рустам барои барномаи ахбор аз ноҳияи Роштқалъа. идомаи ахбор. 17 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди биёбоншавӣ. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳаҷми заминҳои ҳосилхез дар сайёра сол то сол кам мегардад, ки ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. аз ин рӯ мутахассисони соҳа имрӯз роҳҳои асосии пешгирӣ аз биёбоншавиро ҷустуҷӯ менамоянд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. сол то сол дар натиҷаи дигаргуншавии иқлим ва таъсири он ба муҳити зист бештар шуда ба ташвиши чораҷӯии фаврии кишварҳо сабаб мегардад. дар натиҷаи ин раванд офатҳои табиӣ ва хисорот аз он афзун гаштааст. дар ҳамин ҳол иқлимшиносон таъсири оқибатҳои биёбоншавиро дар соҳаи кишоварзӣ, тандурустӣ ва иқтисодиёти кишвар гарону ҷуброннопазир арзёбӣ мекунанд. аз ин рӯ ҷиҳати рафъи оқибатҳои ногувори ин раванд, пешгирӣ аз ҳама гуна ҳаводиси ба экосистема таъсиррасонанда ногузир дониста мешавад. дар сайёраи замин накам аз 11 миллион аҳолӣ аз сабаби норасоии маводи ғизоӣ ва хушксолӣ ба бемориҳои ниҳоят вазнин гирифтор шуда мефавтанд, ки ин бисёр як раванди харобшаванда мебошад. пешгирӣ кардани раванди биёбоншавии заминҳо ва таъсири манфии хушксолӣ имконият вуҷуд дорад. масалан гирем ташкил кардани гархонаҳои замонавӣ метавонад бо таъминоти оби реза борон ва мо хуб медонем ки солҳои охир
برای ذخیره کردن آب ما امکانیت داریم و در اساس تشکیل کردن گرمخانه‌های زمانوی ما میتونیم زمین‌های بیابان شده رو مرحله به مرحله فعال کنیم. در شرایط تغییریابی اقلیم و گرم شدن حرارت هوا زراعت‌های نوی به تغییریابی اقلیم مطابق را به کشاورزان پیشنهاد می‌نمایند. در چنین شرایط عالمان و دانشمندان ساحه کشاورزی راه‌های مطابق شوی به تغییریابی اقلیم را در سمت زراعت‌های کشاورزی جستجو می‌نمایند. با تدبیر دانشمندان استفاده زراعت‌های به اقلیم مطابق شده محصولات کشاورزی را از نیست شوی حفظ نموده امکان می‌دهد که حاصل ضروری جمع آوری کرده شود. برقرارسازی اون منطقه‌هایی که تنزل یافته‌اند، زمین‌های تنزل یافته از جمله چراگاه‌ها، جنگلزارها، زمین‌هایی که از گردش کشاورزی برآمده‌اند برقرار کرده می‌شوند. چراهای عملی در سمت برقرارسازی همین منطقه‌های کوهی از شناندن درختان مطابق با شرایط‌های اقلیم، جنگلزارها، برقرار نمودن چراگاه‌ها و استفاده تخم نمادهای خوراک‌های چرا که مطابق با شرایط‌های اقلیم و مطابق شرایط‌های خشک هستند عملی کرده می‌شود. موافق معلومات 30% بیش از 100 کشور دنیا را زمین‌های خشک تشکیل می‌دهند که زیاده از 2 میلیارد نفر در آن زندگی می‌نمایند. بنابراین باید به روند بیابانشوی و پیشگیری آن توجه مخصوص ظاهر نماییم تا که پیش راه بیابانشوی سری وقت گرفته شود. از طرف агенти назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар театри давлатии мусиқӣ масакавӣ ба номи меҳрубонназарфи шаҳри хорух чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва варзишии корбони зидди мухаддирот 2022 баргузор шуд ки дар ҷараёни он роҳҳои пешгирии гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар баррасӣ гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. این کاروان ضد مخدراتی به 26 ایون روز بین المللی مبارزه بر ضد مواد نشأه‌دار و معاملات غیرقانونی آن بخشیده شده است. نمایندگان آگنتی قید نمودند که آگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون مقام هماهنگساز از روز اول فعالیت خود بر ضد قاچاق، انتقال و پهنشوی مواد مخدر مبارزه آشتی ناپذیر می‌برد. در قسمت یکم چهاربینی مسابقه ورزشی اوید به والیبال بین جوانان و نورسان مؤسسه‌های تحصیلات شهر خاروغ که نیز در دایره این نقشه چهاربین‌ها طی چند روز در شهر خاروغ ادامه یافته بود جمع بست گردید. غالبان با جام، مدال و افتخارنامه‌ها و تحفه‌های آگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مکافاتانیده شدند. قید گردید که در مسابقه مذکور بین پسران جای اول را مؤسسه تعلیمی رقم 9، جای دوم را مؤسسه تعلیمی رقم 3 و جای سوم را مکتب ورزشی شهر خاروغ صاحب گردیدند. در قسمت فرهنگی و فراغتی چهاربینی تحت عنوان مادر مرا ببخش نمایشنامه تربیوی منظور تماشابینان گردانیده شد. در این نمایشنامه تاثیر منفی مواد مخدر به حیات جوانان و گرویدن آنها به گروه‌های ناخلف جامعه و عاقبت تلخ این اعمال زشت منظور گردید. باید گفت که مؤلف این نمایشنامه دراماتورگ هنرمند سلطان شاه مقدموف می باشد. در نمایشنامه هنرمندان تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف نقش آفرین نموده محتوای آن را با یک مهارت بلند پیشکش تماشابینان نمودند. از جانب تماشابینان که بیشتر آنها نسل نورس و جوان بودند این نمایشنامه با صمیمیت قبول گردید، زیرا محتوای اساسی آن مقاومت با معاملات غیرقانونی مواد نشأه‌دار، پیشگیری نشأه‌مندی و ترغیب حیات سالم در جامعه می باشد. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. برگزاری آزمون المپیاده‌ها در بین خوانندگان و دانشجویان برای دریافت چهره‌های لیاقتمند و بلند برداشتن روند دانش آموزی آنها مساعدت می‌نماید. با این مقصد در دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان المپیاده برگزار گردید که در آن زیاده از 450 نفر دانشجو از 37 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور اشتراک نمودند. ادامه موضوع در گزارش دلیری بازار. انیسی کنجی تنهایی کتاب است. این مفهوم امروز اساس رقابت ذهنی و لیاقت سنجی است که از زیاد شدن مراغ برای مطالعه کتاب و از خودکنی علم‌های معاصر درک می‌دهد. در دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان المپیاد جمهوریوی میان دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی زیر عنوان انیسی کنجی تنهایی کتاب است برگزار گردید. آزمون از روی 14 فن تعلیمی به نقشه گرفته شده است. این سال آزمون به بخش‌ها جدا
карда шудааст ки дар бахши якум фанҳои гуманитарӣ ва иҷтимоӣ, бахши дуюм фанҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ ҷудо карда шудааст ва аз рӯи ин фанҳои таълимӣ ҳамагӣ 427 нафар иштирокчиён аз 38 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ имрӯз иштирок доранд. дар аввал масъулини вазорати маориф ва илм оид ба ҳадафи баргузории олимпиадаи мазкур сухано гуфта зикр намуданд ки соҳаи маориф яке аз соҳаҳои афзалиятнок дар сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда барои дар сатҳи баланд гузарондани озмуну олимпиадаҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар чораҳои зарурӣ андешида мешавад. баргузории чунин чорабиниҳои илмӣ ки ҳам аз ҷониби вазорати маориф ва ҳам аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ роҳандозӣ карда мешавад, барои баланд бардоштани савияи дониш ва тафаккури мантиқии донишҷӯён як заминаи мусоиде фароҳам хоҳад овард. сипас довталабони олимпиада аз рӯи фанҳо ба гурӯҳҳо тақсим гардида дар симхонаҳои алоҳида ки барои онҳо омода гардида буд ҷобаҷо гардиданд. барои дар фазои мусоид ва шаффоф гузарондани олимпиада аз ҷониби масъулин тамоми чораҳо андешида шуда симхонаҳо бо камераҳои назоратӣ муҷаҳҳаз гардиданд. ҳамчунин омӯзгорону мутасаддиён ки шогирдони худро ба олимпиада оварда буданд дар толори алоҳида рафти озмунро ба тариқи мустақим тамошо менамуданд. қайд кардан ба маврид аст ки баргузори чунин озмунҳо барои ҳарчи бештар ҷалб намудани ҷавонон ба илмомӯзӣ, рушду инкишофи соҳаҳои илму иқтисод ва пешрафти кулли соҳаҳо ва зиндагии шоистаи мардум дар ҷомеаи муосир мусоидат мекунад. далери бозор, мақсад барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. ба шумо зиндагии ободу осоишаро таманно дорем. саломат бошед.